Hello, daytoy manen kakabsat dinis kitak nga sida tatanga pangal daw ko. Ugot ti kamote, dayta. Gilokano tayowan tanaban banugak man nga Tagalogon. Kamote nga ugot tinadis kitak nga sida tatanga kakabsat. Ta kastoy no awan ti amo. Bahala ka na sa buhay mo kas jelatan. Apan darumwar di mga andirwar, siyak awan ti sida. Tatama tapa na magimatang tikot ti kamote. At saka bugong tawanin ti bugong kakabsat ikaklat ti kamatis na dayta ikilnat kulatan nya dayta ti sida iti kwa abroad da kayo dito Pilipinas iti sidayo puro karne lamos puro nagiimas samyok kanya dagayang samyok kung nada nagiimas ti kan kaninyo ta dito si kami dito abroad kamuti ugot ti kamuti laeng nagitoy lang te may turturod mi nga gatangan sardinas kasjay mauma ko sardinas nemimas dayto kamote so dayta sa tikilnat ko ta mga anak mo ten mabis-bisin ako na yan dayta habang akil-kil na atak iwaak mo tata dayto kwa kamatis ko ato isagpaw ato latan kamatis kan liningtang nga kamote hasta sidaan iti kwa abroad madi may turturod ti dumatang iti nangina nga sidaan hindi ta inasanay mas tisid kang kanan yun dita inasati kang kanan yun dita Pilipinas ya dito si kami kastulatan ta narigat mo to karagatan kami ti sidame iwa aklatan iti kamates kasya di ba pinpinuk lang tano kasta at nalakap nga ko isubo ayan kamates di ba habang kilkin natin mo tayo kamote sigurado adulay ta kamote kamote mabalinaw diya magkati perpermi nga natangkan ta kwa nako nakapsok dahito yung inipon ko di kamote dito ay puro bulong dayta, di mayatan ikat magtidigo ti bunles nga bugungan di ba dissolve dati sila tatanyaw ayan dayta ti sida kapo nagimasan kapsat di ba marigata nakpay nga manglukat dati bugungan sila yaw lulukatan na kabel ko ti kastoy basit lang ta madimot na healthy no adunay ti bugong na nya basit lang maramanan nalakit di basit no kwa hamot unay nakga ta di tayag kwa ito yung sakit iti kidney dahito yung kamatis iti sukrat tastan sida iti kwa nalaka nga i-prepare nalaka pa'y bayad na naimbas mag kan nasustansya dahil talaunay kat kinasustansya na tinay kayat ko dahil ito kamatis nagdadakal kamatis ito naimbas si kayo ito kamatis ito antayon kakabsat damat ti napoy ko ado man may walin na dito ngayon napoy yun para manaman nagimas talaga mapisbisin ako na nagatid doon ka na ang kunin natin iti sira ako dahil tatekan ako diba nagimas antayon sida tayo ti isang bandihado nga ugot ti kamote kinsa nga bowl nga nako nagatuman maiwalin nang inako dayto sida ako nga kamotin kakapsa dayto iti pagrawutak lang muna inat naten nadda kamatis na basta kinilnat ura nya klase ti kinilnat nga kamo nga naten garawuk dayta namimas tay kay to pa dayto yung ti karkarne ayan dayta nagimas
Manta yun. Oh, nagatidog niya, oh. Hangko ninat na tingin takwa. Ginatang ko amin dayta. Hindi man. Ato lang ti sidak. Ato lang ti kalag takwa. Hawan ti gatang ko. Ang dagayan dahito ni sardinas ko. Hirhit ko. Di sardinas ko pala di kalma. Natay sardinas nga kita usina nga eh. Ang kumot unay magusto na magay mo na imas. Padi na ibos. Hirhit ko man nata sayang mo. Kasi nakadua na ang kape, oh. Kapiak. Handak dilawon mo, enta chopstick tigamit ko, mas kayat ko gamit ti chopstick. Ano, may salang tigigan ako, nakakastoy, nakares, dahil kamay sa ima ko. Dahil ito lang, tagpitpido to, nasanayak ti kastoyin, kakabsat takwa. Mano mga minan nga, dekada nga kastoy, tigam gamit ko. Uray gawdak Pilipinas, kayat ko, pwede kastoy, lalo no, lamos, ti sidaan. Putok-putokan, dahil iririhit ko. Uray kayo napudotan dahil ito ikwan. Inpapudot ko dati sardinas ko nga dati tausina. Naimas matkiti Oh. Ayan Naimas. Sumamit lang kami ng kunay kahit kinasamit. Mabalin mo lata pampam noosan na awanan. Diba sida? Mas latat pa rin warda. Nanda amin jarwar. So na para man nagdiskita ti sida ito iti dinis kita. Ugot ti kamote. Hana nga mga nitugot ti kamote o Renaldo Waldaw. Nagililikano akta ko makabannog mo tagtag Tagalog. May ibusana no daduma. Ada tausina. Sige nga Rodan. Kaya tuloy ko timangan tano, tikas-takit ko. May concentrate ko, umunay pa usto pa dito nga mari-maritesan ta. Di mabsob no ha. Damdama manin wa. Bye bye. Nay, dagdagi pa nyo nga Rodan ha, paki-like mo dito nga video nya. Ken paki-subscribe mo tin dito nga channel ko. Ta gagayem tayo nya. Tatayong Ilocano, si tayo tagsisinlaki nya. Alaga Rodan, bye bye nga Rodan. Thank you for watching. Bye bye. Mamwa chup chup.